Orere gokoretwo na mihinga mingi ya gukinyira motungata ma urigiti muingi mwena wa Kitengela kaunti-ini ya Kajiado ni ugite na mweke wa gukinyirwo ni motungata macio hakuhi nao gutari marĩhi. Muingi ni uretio gwikirira gũthũrimwo mĩrimũ itiganite nigetha riria yamenyekana tene magatangikirwo matanehirwo. Kuna swala ambalo ni la saratani kwa wanaume ambao watu wamekuwa wakipuuzilia sana wakifikiria kwamba wanawake ndio wanastahili kwenda kufanyiwa uchunguzi huo ama hiyo screening. Kwa hivyo wito wangu ni kwamba wanaume wengi wajitokeze kwa sababu ukifanyiwa hii cancer screening na igulikane mapema unaweza ukasaidika, lakini ukikawia bila kujua ndio maana tunakuwa na vifo vingi. Isije kwamba tukasubiri hadi nini ikaenda zaidi hadi huko stage 4 ambapo inakuwa ni gharama kubwa sana kwa kufanyiwa matibabu. Aria mamukirite motungata maya mwena wa Kitengela ni magathiriria mubango ta uyu makiuga ni uramahuthiria maundu kuona aingi ao ni marathinika. Naomba kukuwe na free medical ikikuja huku kwa Kitengela, nitafurahi sana. Juu nasaidia watu wengi wako na mashida wanahangaika, mkienda huko hospitali mnahangaishwa tu. So it is good to take advantage of that so that it's good to know your health status. Kuna haja ya kufanya free medical camps kwa maeneo kama haya ambao watu wanaoishi huku ni wa kipato cha chini na pia watu ambao wengi wamepoteza kazi. Kwa hivyo tunapofanya huduma kama hizi za bila malipo, wale watu wanafaidika zaidi. Arigitani maugete kuri na ikuũ ironeka kumana na mĩrimũ ya hinahi iria ikoretwo mwĩrĩ-inĩ andũ matekumenya ũndũ ũrĩa marauga ũngĩtangĩkĩrwo tene no ũgirĩrĩrio. Mamwe ma motungata maria mamukirite ni hamwe na guthimwo mũrimũ wa gũteng'era thakame, mũrimũ wa cukari hamwe na mũrimũ wa cancer. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gũthũrimwo wa Jihia.